fila release mentah. Dia ada fila release notification teh kemut long ni motor shopee hanya cuma dia mau fila release. Tambangin ninja cuma apa? Ka advertisement kade na tu much. Dai dia katakan notification ada bandai shwa much ke. Dia bandai kan notification dem manu bala apply, manu bala apply, manu ka each la apply. Dia bandai shwa tentang seperti advertisement. Dia harus saya pakai bandai shwa advertisement. Kalau hadian seperti OM dia hamnya ke sama dia. Kemudian jemur so he menen ngadang check na ka website jongki Meghalaya Police. Undan he is ya kadan. Advertisement lah di na do too much. Kata ka OM padan hado men kami. Kaya hak sih atau. Kami hak lah. Dia ngerti ngelatap susu dah bikin beli dia mentah long kambing sudah sak kumya. Dia pisau nung di banlet ini sakut dulu dah. Apa lagi belum? Dia maaf juga itu sisa. Buat jinglet din hablet din. Mang nilatap susu kita tidak beli deh. Job neram yang tep kamakinnya tim long sudah bandar ni deh. Maka kata ka OM lah dia bandan ka kan sahabat Byrta advertisement. Siapa yang apply dia belum soal kata kan? Kalau bisa apply sambil kemudian semua yang fokus tentang itu tadi kan? Belum teman kami lah. Yang banyak saya kopi yang kata ka OM. Wala kata ro min let kumno kipen mi siya advertisement hari OM hadin. Kumno ta ka OM kampadan ha website sipon CTM. Dengan let din siya yang masyamo.